Khuluma sikusize ungakhali ngokufela embelekweni akusilima sindlebende kwaso mama wabantu abangekhetha ukubalela incwadi ngoba ngeke ngikhulumela wepolitiki ehloni mama wabantu abangekhetha ukubalela incwadi ngoba ngeke ngikhulumela wepolitiki ehloni angeke ngisabuye ekhaya
yekhalanga yakhethwe ematoleni. Sisabudinga sihlobo sami ungabulawa yi-HIV kulezi nsuku. Uyakufanele umuntu othethwe ngumfula into edlulayo. Sondeze kwebezempilakahle usizakale. Sesikhalangeni thina phuma lapha kalo plum tree kutichicha gethe.
amaphilisi impilo iyaqhubeka. Baba wabantu abami awubuye ekhaya, baningi abanjengawe abanatha amaphilisi impilo iyaqhubeka. Ukuba lengculaza kakuthi kuphela kwempilo, ukuba legciwane kakuthi kuphela kwempilo, impilo iyaqhubeka usekhaya. Ukuba lengculaza kakuthi kuphela kwempilo, ukuba legciwane kakuthi kuphela kwempilo, impilo iyaqhubeka usekhaya. Masibandlulule mhlobo wami, i-HIV